Awe, hai neneng. Kamu ada rom petira nggak singkeu? Tudah, koro petira ko beti. Awe, ya gitu dah, Naraku mah peti, makalasi o kapan deh? Nak ku makalasi kamase. Nengka den ro jama lo jadi si tengah soja mah peti. Jadi magati kak muling. Syed deh pahia mah peti he. Kulit tarik ni palek di. Mendung. Hai Betty, lihat patu jadi tabatin man litere lo he. Ngata do litere he tito nagala he litere ke he pak. Muka o top padita he. Wih lihat pahia he. Marage bateo malitere, marage na yo protes ka nina na ya pun na jengke, elo ku litere pakuro, haya tana jengke, ya pugu ki, ya parakai ki, lakai ku parakai ki, ya tu mapeti ni ko bahang, jadi awal aja na mega protes, mapeti ni ko lo, na marage ko pakuro bateo malitere, elo ku penuh ki pak di penuh ni pakwai tak ko, enak lah penuh rugi ya, iyo mani palik bahan deh, usus dengan lo memper ko jengke no. Tas jaga kali sama pagajian lo si litere. Tas si 1.500 si litere. Wah pagajian. Tas si 1.500 uluh pemen ropo wako. Asuli tu ya batik pagajian no. Wih beti. Sempu pahia wih. Tas si 1.500 mau pagajian si litere. Matawin dah kan 5.000 mana nih. Wih. Sila dek kuat ulun rangka-rangka mimpi kundrehe paletek tangga kan. Sempu nah hia deh. Marage na masa sempu pagajian neneng. Kati si 1.500. Hai. Ari murah ko neneng. Ela ko masyepo di bola lo ko syepo isin keu elo ko tai ko di deseo lo tai elo ko mastika gigi mu pake odolo ku elo ko shemo pake sabuku vanre topo asuli ro kamase termasuk asuli ro pagaja ko si 1.500 daripada si 1.000 rupiah ari ngerak ko asole lo ko tu kak beang lo ko tayo elo ko di deseo elo ko mastika gigi mu pake odolo ku mu pake sabuku ware topa pangalian regada namu lihat apa Indomie dihitung mana ro kamase karena rugi alo nene ko tali mas sebuah di pagaji ko na tangguni topo masa nggak mapikir masa nggak mah sempolo pagajian padahal ro utangguni mana ko mau pakai topa aja kau lah kok mas syami mau syami ku topa mau pakai lo bener di bola lipat aku mau pakai mau pakai topa penuh mau pakai topa sinruku kak burat topo pola masuli roka masih ko ding dihitung maranya na masih ni bateo masih empong pagajian neneng ari murah konde kau di bolau batu di mana ko wak bepano kana mau talek sampah ya topa sering udah topa masyepu na syengkeu topa maraya na masa nggak mau syarita kak matuk kundaro ke mas empo otak aja mah pikir itu apa padahal na hari murah kok ya kalau aku mesti kak gini udah lo aku mau pakai marah na masa nggak mas empo pagajian mau upakan kamana pura topa balik mau pakai dasterku mundur pak mahase dastermu biasa petik bosi-bosio pura topo balik ulang dua jalan kote bisa muleng hai dihitung mana roka mas teh tanya kan rugi ki bandar kuna dihitung miro wih beti pulau nah sinak ti kuah ko gajinmu tidak nama sangat mas tempo pagajian leh tanya kan upakan mana ko lo pun pagangka lau nak pura topo bak minder sendaleku pura topo minder gencu ku balik mau pakai to pura topo pakai silaku dihitung mana roka mas neneng lihat pahian repikiri ni beti lo wih usah dengan lo petiran singkena lihat balik sempona na pagajian napa ko litere na malah 2 litere napa nakao topa wih sila lada usah din rangkal petiran singkena na lihat sempona balik mana bila mana kong ka corona rengi usah leo lo tai di WC na minring dolo anak benih di bolana
Wih, anu nabil anu di patama mana kali di syata tangiro. Oh. Wih, diajak hiak deh. Wih, sampai sendiri ke sengken. Dia nak lo mempera ko sengken, dia nak lo menregaji dia. Bukan kain ko lama menregaji di sengken atau lainnya. Wih, pikir pahi beti lo. Wih,